Da li ti treba coach ili ti to možeš već sam? Vidi, iza mene se nalazi 250 knjiga i ja sam siguran da bi ti mogao da pročitaš svaku od nje. Hajde da kažemo da ti možeš da platiš ovo, svaka knjiga po 1000 dinara je $250 000. Ali koliko bi ti trebalo vremena da pročitaš sve ove knjige koje su iza mene? Recimo da čitaš tempom od jednu knjigu mesečno, što je poprilično dobar rezultat, trebalo bi ti 20 godina. Tako da ako ti želiš tvoj rezultat sada, a ne za 20 godina, coach ti daje jednu brzinu. Također, imati svo ovo teorijsko znanje je jedna stvar, ali staviti to znanje u praksu, napraviti strukturu, napraviti neki redosled, poređati to znanje po nekim prioritetima, pronaći neke blokade i otkloniti ih, to je nešto što ne možeš baš tako lako da nađeš ovdje, to ti treba neki coach koji ima praksu. Ja za svojih 2 godine od kad radim coaching imam preko 100 coaching sesija održanih. Neke su naravno bile probne sa kolegama gdje sam vežbao, a mnogi od tih su naravno bile plaćene. Tako da coach ti daje brzinu i daje ti sigurnost kako bi mogao da radiš na svojim ciljevima i postigneš neki rezultat.